Yes, ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza, nizere ko aho muri muguwe neza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Ni amakuru ari kugarukaho hirya no hino ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Imirwano yongeye kubura muri Kivu y'Amajyepfo. M23 yongeye gufata uduce twinshi muri teritwari ya Walungu ndetse no muri teritwari ya Mwenga, irushaho gusatira umujyi wa Uvira mu buryo bukomeye cyane. Magingo yangaya kandi amakuru yandi ari guturuka muri teritwari ya Rubero muri Kivu ya ruguru aravuga ko abasirikare 45 bakurikiranyweho ibyaha birimo no gusambanya abana bato. Ese aba barashinjwa ibindi byaha bihe usibye iki cyaha cyo gusambanya abana? Mutera agatebe mbabwira amakuru akomeye cyane. Ndaza kukubwira ko amakuru akomeje gucicikana mu ntara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aravuga ko Colonel Kaina Innocent wahoze ari mu bayobozi ba M23 akaza kwiyomora kuri uyu mutwe akajya gushinga umutwe we. Uyu nguyu amakuru ari kuvuga ko yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano za Uganda kugeza ubu ngubu. General Muhoozi Kainerugaba yamaze gutangaza ko uyu Colonel Kaina afunzwe. Ese afungiwe hehe? Arazira iki? Magingo yangaya ibi byose mutera agatebe mbabwira aya makuru akomeye cyane. Ndakubwira rero iby'amasezerano y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amasezerano hamaze kumenyekana icyo Kinshasa ishobora kuba izakora nyuma y'uko aya masezerano azaba atangiye gushyirwa mu bikorwa. Harimo no kuba Kinshasa izasubira inyuma igakorana na SADC kugira ngo ihangane n'umutwe wa M23 mu cyimbo cyo gusenya umutwe wa FDL. Nuvuga ngo aya masezerano arimo ko Kinshasa izasenya ikanarandura ikareka no gukorana na FDL. Mu gihe ibi byose bizaba bigezweho, hari amakuru avuga ko Kinshasa igiye gukorana na SADC ndetse n'ingabo z'u Burundi bagakomeza guhangana n'uyu mutwe wa M23 ukomeje gufata ibice byinshi. Ese ibi birakorwa gute? Magingo yanga kandi SADC yose uko ari abasirikare barenga 3500 bamaze bose kuva hano mu mujyi wa Goma ndetse na mu Bambiro aho bari bacumbitse cyangwa bari baragotewe na M23. Icyiciro cya nyuma cya SADC cyatashye ku munsi w'ejo. Ese amakuru avuga yandi kuri izi ngabo za SADC na yahe? Ese Afurika y'Epfo nk'imwe nka kimwe mu gihugu cyari gifite abasirikare benshi muri uyu muryango wa SADC barabivugaho iki? Dore ko SADC gutsindwa kwayo byateje urunturuntu muri uyu muryango mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndaza kuva aho ngaho kandi nkubwire ko magingo yangaya Israel ndetse na Iran ibintu bikomeje guhindura isura. Byahishuwe ko Iran yigeze kugera hafi yo kwivugana witwa Mike Pompe wahoze ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri manda ya mbere ya Perezida Donald Trump mu mwaka wa 2022. Iran ngo yari imwivuganye. Ndakubwira amakuru ari kuvugwa kuri iyi ntambara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nako kandi nsubiye inyuma gato, u Rwanda rwiteze impinduka mu mikorere ya MONUSCO nyuma yaho rugiranye ibiganiro na MONUSCO ndetse nyuma y'uko MONUSCO igiranye ibiganiro n'abayobozi ba M23 hano mu mujyi wa Goma. Murabyibuka umunyamabanga wa MONUSCO mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari Bintou Keita ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo yaganiriye n'abayobozi ba M23 ku kibazo cy'intambara imaze imyaka 30 hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byose ndaje mbikubwire ndetse nkubwire n'ibijyanye n'ingamba z'ubwirinzi ku kibazo cy'umutekano w'u Rwanda. Ambasaderi Ngonga mu muryango wa Loni yagize byinshi atangaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndaje mbyinjiramo nkubwire akantu ku kandi. 5 kuri 5 reka mbahereza ikaze n'abasabe gukora subscribe mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro. 5 kuri 5 ikaze. Reka munyemerere mpere muri Kivu y'Amajyepfo ku kibuga cy'imirwano. Imirwano yongeye kubura muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Ni imirwano yasize M23 ifashe uduce twinshi turimo n'imijyi ikomeye cyane muri ino teritwari. Magingo yangaya ni imirwano ikomeye cyane yahuzaga abarwanyi ba M23 bafatanyije na twirwanaho batana mu mitwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ni imirwano yabaye guhera ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tariki 28 Kamena 2025, aho amakuru agaragaza ko yatangiriye ahitwa Ikaniola. Abaturage benshi barahunga kuko M23 byanasize yigaruriye aka gace yahakoresheje intwaro ziremereye cyane. Amakuru aravuga ko M23 yafashe aka gace ka Kaniola
iyi ndetse ifata n'utundi duce twegereye hafi aho ngaho. Ifatwa ry'aka gace ka Kaniola ryaba nyuma y'imirwano ikaze yahuzaga impande zombi. Magingo aya ngaya iyi mirwano yanasize M23 igaruriye uduce dutandukanye. Nyuma yo kwigarura Kaniola yafashe agace kitwa Chihambe, ifata agace kitwa Kankida, ifatwa agace kitwa Burihale. Amakuru rero aravuga ko utu duce twose twamaze kujya mu maboko y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo M23 na Twirwaneho. Ni imirwano kandi yanatumye haba guhunga gudasanzwe kw'abaturage muri utu duce bahava bahungiye imirwano, kuko humvikanagamo urusaku rw'isasu riremereye cyane. Biravugwa ko kandi abaturage bahungiye mu bice bitekanye birimo centre ya Walungu ndetse no mu bindi bice biremereye cyane. Amakuru aravuga ko uyu mutwe ukomeje kwagura ibirindiro muri teritwari zitandukanye. Teritwari ya Walungu barushaho gusatira teritwari ya Uvira ikomeje kuvugisha benshi amangambure. Ni imirwano kandi irimo niyabereye ikaziba, Ruhwinja ndetse no mu nkengero zaho. Ibice byose byegereye teritwari ya Mwenga ndetse na Uvira. Magingo yanga amakuru aravuga ko M23 nyuma yo kwigarurira ibice byose yaba ishaka gufata umujyi wa Uvira nta kiyibangamiye, kuko inyuma nta kizaba gisigaye nyuma yo gufata ibi bice. Ni imirwano kandi yamaze hafi umunsi wose, kuko amakuru aravuga ko iyi mirwano nubwo yabaye ariko M23 yabikoze mu rwego rwo kugira ngo irinde ibitero bya FARDC n'ingabo z'u Burundi ko babigaba ku birindiro bya M23 cyangwa mu bice bituwe n'abaturage biri kugenzurwa n'uyu mutwe, cyane cyane muri teritwari ya Walungu. Iyi mirwano kandi ije ikurikira ibiganiro byabaye guhera kuwa gatanu, aho u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasinyaga amasezerano y'amahoro, ndetse umuhango wo gusinya amasezerano wabereye imbere ya Donald Trump muri White House, ndetse n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Rubio, ubwo bahuzaga impande zombi u Rwanda na Kongo bigashyira umukono ku masezerano. Ni amasezerano akubiye mu bijyanye no kubaha ubusugire bwa buri gihugu, gukumira amakimbirane, guhagarika imirwano, kwambura intwaro ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro idashamikiye kuri leta. Ndetse kandi humvikanywemo muri aya masezerano ko hazashyirwaho urwego rushinzwe by'umutekano ruhuriweho n'impande zombi, hamwe no gufasha mu bikorwa byo gucyura impunzi, gushyikiriza ubutumwa bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO ziherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibiganiro nubwo byabaye, ariko M23 ivuga ko itarebwa n'ibi biganiro kuko itigeze ibitumirwamo, ahubwo ibiganiro byaberaga i Doha muri Qatar, ari byo Kinshasa yari ihuriyemo na M23, bikarangira ibiganiro bikubise igihwereye kuko Kinshasa ibyo yasabwaga itigeze ibishyira mu bikorwa. Ni nako umutwe wa M23 nawo wavuze ko Kinshasa nidashyira mu bikorwa ibyo bemeranyije, M23 itazava mu bice yamaze kuba yigarurira birimo n'umujyi mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma, ndetse n'umujyi mukuru wa Kivu y'Amajyepfo Bukavu. Binyuze muri coordinateur wa AFC M23 Kone Nanga, avuga ko mu gihe Kinshasa itazubahiriza amasezerano M23 itazarekera cyangwa itazashyira intwaro hasi, izakomeza guhangana bikomeye cyane kugeza ishyize iherezo ku butegetsi bw'igitugu bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Rukomeje kubura gica muri ibi biganiro nubwo u Rwanda na Kongo byasinyaye amasezerano, ari kwibazwa niba Kinshasa izemera gusenya umutwe wa FDLR ukomeje kwifatanya bikomeye cyane n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse na Mai Mai, utibagiwe n'ingabo z'u Burundi FDNB mu guhangana n'umutwe wa M23. Biravugwa ko kandi aba FDLR benshi bahungiye mu ishyamba rya Kibira ariho baherereye bakambitse, bari gutegura ibitero bazagaba ku mutwe wa M23 hano mu ishyamba rya Kibira. Kugeza amagingo yaga imirwano ikomeje no gusiga M23 ikomeje kwagura ibirindiro byayo, biri gushya bishyira ko M23 ishobora gufata ino teritwari ya Uvira. Byabibaye ibintu bikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi FDNB ndetse no kuri aba ba FDLR bari mu ishyamba rya Kibira mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Maxime Prevot abikomoza, ariko nibajije se yishimiye ko u Rwanda na Kongo bibana neza. Magingo yanga ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi bikomeje gushimira u Rwanda na Kongo nyuma y'amasezerano basinye. Ureba ko ibihugu byose byahagurutse kubera iyi ntambara imaze imyaka myinshi ibera mu burasirazuba bwa Kongo.
ndetse Kongo ni kimwe mu bihugu gifite umutungo kamere ukenerwa n'ibihugu byinshi ku isi. Rero kuba hagaruka amahoro biri mu byashimisha ibihugu byose n'ubundi. Rero Minisitiri Nduhungirehe ndetse na Therese Kayikwamba urabyibuka ko basinye amasezerano. Bayasinye kabisa. Ububiligi rero biciye muri minisitiri wabo w'intebe akanaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Maxime Prévost yatangaje ko kabisa bakiranye na yombi aya masezerano uko yasinywe cyangwa bayishimiye. Ati nishimiye iri sinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo. Ati uyu munsi i Washington DC nyeje ibihugu byombi by'abaturanyi ku muhate bagize mu guhitamo inzira y'amahoro. Ububiligi kandi bwavuze ko bushimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubwo gushobora kuyobora ibi biganiro byaganishije ku isinywa ry'ariya masezerano nyine zibifashwamo na Qatar yari assistant. Qatar n'undi niyo bitangije urabyibuka, ahubwo Amerika izikomerezaho bijyanye n'uko ari yisobanukiwe neza iki kibazo. Rero iki gihugu cy'u Rwanda urabyibuka ko gusa umve ko Qatar yasigaranye nyine inshingano zo guhuza noneho Kongo n'umutwe bahanganye. Amerika yakoze icyo guhuza ibihugu bishyamiranye. Siko bimeze bwana Hamad. Kugeza ubu ngubu u Rwanda rumaze igihe rwaracanye umubano n'igihugu cy'Ububiligi. Ari naho nshaka ko twitsa ikibazo mfite niho nza kugikomora. Ndetse kikavuga ko umushinga w'ibiganiro wa biriya bihugu byombi byayobowe wubakiye ku biganiro byabereye i Rwanda byatangijwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Kwa Prévost rero ishyirwa mu bikorwa urabyibuka ko bimaze igihe bigaragara ko Ububiligi nabwo bushaka kugaragaza ko bushaka gukemura iki kibazo. Ntabwo bwagaragaje ko bushaka kugikemura, ahubwo bwagaragaje ko bushaka kucyenyegeza bubyita kugikemura. Kubera ko niyo hari umusirikare wapfiriyeyo uwo mu Bubiligi wayoboraga amadrone. Niwe warashyize za Warikari Jean-Louis Flanders. Ububiligi bwari bufite gahunda yo gufasha Kongo kurwana na M23 ariko buciye hejuru. Oya nta nubwo Kongo ntabwo Ububiligi ari bwo gukemura iki kibazo cya Kongo. Icyo ndi kuvuga rero byita kuri umagi. Gusa bo niko umagi gihwa bashatse kuruma bahoha. Yes of course. Yego noneho bashaka kugaragaza nicyo nakwita uburyarya. Uwitwa Maxime Prévost agira uruzinduko mu karere ariko burya nta rugo rwari rwibanze kubanza kuri Kinshasa kuko niho yahereye. Ntabwo ari we kubanza burya no guca kure hariya hafi. Yashaka kuganira na Museveni ku cyatuma Ububiligi bibaho ko ntibyitwa urwango nyine rweruye wenda baryarjyane n'u Rwanda ariko bagira ibyo bagira gute bakomeza ubundi Ababiligi barasigarana Burundi. Nicyo navuze kuko n'amafaranga yagenerwaga u Rwanda yandi bakonsonize bakaba bati ntabwo ahubwo se barakansonize ahubwo ayo basanzwe bagomba guha u Rwanda rukimara kuvuga ruti nimutware duciye umubano bahise bayihera Burundi. Barasigarana Burundi kuko ubundi buriya ibihugu bisa naho byakubiswa akanyafu muri aya masezerano. Hari igihugu cy'Ubushinwa mbere na mbere, buri Bushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nayo mbona pushing factor ya Donald Trump. Pushing factor ya mbere ni uguhangana n'igihugu cy'Ubushinwa. Murabizi neza yuko igihugu cy'Ubushinwa n'amasezerano y'amabuye y'agaciro n'igihugu cya Kongo ibi ngibi rwose nta ubishidikanyaho cyane ko bafitanye amasezerano menshi agiye atandukanye mu by'ubucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ahangaha rero niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kugeramo byanga byakunda navuga yuko bitendetse kunda Abashinwa. The second one igihugu cy'Ububiligi nka master colony wa Kongo ndetse n'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ariko u Rwanda rwo rwarabananiye rwanze gukomeza kuba ingaruzwa muheto. Ahangaha Ububiligi murabizi neza yuko Kongo navuga yuko ari nk'umutima, ni umutima w'Ububiligi. Burya yo mu Bubiligi mu by'ukuri krize zabaye krize yaba iz'ubushobozi iyo bazi neza ko bafite Kongo baravuga bati iki ngiki ntabwo kikiri ikibazo gihangayikishije. Ariko uyu munsi aya masezerano mu by'ukuri arimo arasinywa hagati y'igihugu cy'u Rwanda yamaze kugenda anasinywa nako igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo mu by'ukuri aratambamira umubano w'Ububiligi especially igihugu cy'Ubushinwa n'igihugu cy'u Burundi na kerega bura nacyo kirimo. Yego n'u Burundi burimo. Hanyuma icyo nshaka turasa ku ntego ni ikindi kibazo mfite. Amasezerano arasinywa hagati y'u Rwanda na Kongo. I Rwanda byari byaranze kuki ariko
credit iri guhabwa Washington nta ruhare rwa rubanda mubonamo. Ujya Perezida Donald Trump ariko sinzi niba wabyitegereje yabanje kuvuga uti byambabaje kuba Perezida Joe Lorenzo nubwo bwose yahawe inshingano zo kuyobora. Burya hakaba hari nka Tete Antonio. Yes of course. Yavuze ati nubwo bwose uyu muvandimwe uyu muyobozi Joe Lorenzo ari afite izindi nshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe ariko yagombaga kuboneka cyangwa agahagararira iyo credit mu bigaragara. Ushobora gusanga Rwanda yarigeze kujya nko kuri 40%. Uyigabanyiriza ku giti cyanjye ariko kuko they played a big role. Barakoze cyane pe. Rwanda yarakoze. Yego. Uyu munsi hari n'abazi neza yuko buriya sinzi Perezida Joe Lorenzo ni umugabo mu by'ukuri uri honesty. Ngewe ku giti cyanjye ari honest ariko yagiye ashinjwa nawe kubogama no kutumva impande zombi ari kimwe. Kainamu, ndakubwiza ukuri ngewe ikiriya kibazo cya Kongo iyo kidahabwa uriya mugabo kuko umugabo nabonye nubwo wenda bimushinze ngiye nta marangamutima mbona yagiye ashyiramo yaragerageje akuguze kugira ngo we organize ibintu amezi 2-3 ari uri bucaringe ayo masezerano bikaba binizewe neza media zarabitangaje yuko ayo masezerano agomba gukorwa. Two parties bari bukore ayo masezerano bari bugire agreement bose umwe ukajya kumva ngo wibuke neza ko hari gihe hari amasezerano yari yateguye. Perezida Tshisekedi yarageze i Rwanda ariko nyakubahwa Perezida Paul Kagame we ntiyagezeyo. Yaravuze ati nta kuntu nge najya gusinya ibintu mbona n'ubundi byaba bidafite aho bitukura naho bitugeze. Tshisekedi ariko yari yageze cyasubyamo ubwo bahamagarwaga na Macron ipari. Sinzi inama yari kubahuza mu by'ukuri rero. Noneho ukibaza umuyobozi nk'uwo wafashe umwanya agategura ibiganiro nk'ibyo noneho hakaba provocation yuko wenda party zitari bwumvikane mu kuba zaza gusinya amasezerano ariko ugakomeza gusa naho wowe iyo burden uyifite ugomba kumva yuko ugomba kuhaba ukawikorera kandi ufite n'uburenganzira bwo kuyikuramo kutura ukavuga uti okay nge wenda naniwe niba koko Afurika yunze ubumwe yaranyizeye ngo mbe nk'umuhuza muri ibi biganiro. Sinzi ntabwo nigeze mbona official statement ya Angola ngo yerekane proudness y'intambwe imaze guterwa batangije. Urumva ngo bagaragaze ko bafite pride ku bw'ibi bigezweho kandi aribo bagize gute babitangije. Sinzi niba byaba ari uburakari bwa Lorenzo kuko yigeze gutangaza ko ubundi ibibazo byakabaye bikemurwa n'Abanyafurika bikaba byambutse imipaka byambutse imigabane. Urabibona ute reaction ya Lorenzo ntiyari ikenewe? N'ubundi ntarirarenga kuko turabizi neza ko amasezerano yasinywe uyu munsi. Ibiro bya Perezida wa Repubulika Tete Antonio afite ubushobozi bwo kuba yaza gusohora official statement igaragaza mu by'ukuri ibyishimo bagize. Ariko muri rusange wenda usibye na Angola wenda tutanibanze kuri Angola ubundi iyi ni Afurika yose kuko buriya nahoze mbona bavuga n'umwe mu basesenguzi avuga ati dukurikije amateka y'intambara yo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba ubwo ni intambara n'ubundi zo mu burasirazuba bwa Kongo zimaze imyaka 30 yamaze kugaragaza yuko nyuma y'intambara ya kabiri y'isi nanone iyi ntambara ariyo yatwaye abantu benshi hafi miliyoni 6 muri iyo myaka yose imyaka 30. Hari ibihugu bidafite abaturage of course miliyoni 30 kubera izo ntambara. Urumva rero mu by'ukuri gucaringa amasezerano nk'ayo ngayo aza gutanga igisubizo kuri urwo rwego mu by'ukuri nawe wabyumva nibyo. Hanyuma Zelensky nawe ati nuko ati rwose urumva we yemeje agira ati rwose ni ingenzi guhagarika intambara hakagarurwa icyizere kubw'ubuzima butekanye muri buri gice icyo ari cyo cyose cy'isi. Ikindi ni ingirakamaro kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanga umusanzu ngo ibyo bibeho. Zelensky kandi yavuze ko yizeye ko ubuhuza bwa Washington bushobora kuzashyira iherezo ku ntambara igihugu cye kimazemo imyaka 4 kirwanamo n'Uburusiya. Umugabo yabuzacira nayamira mu by'ukuri niba ubyumva Zelensky we yaratsinzwe mu bijyanye n'intambara. No kuvuga ngo nawe ubwe ariko Zelensky wari ugasanga nawe ubwe magingo ya Zelensky ntabwo yareka gushyigikira Donald Trump. Zelensky yatangira iki kibazo cya Kongo ari diplomatic agreement bitasabye intambara igihugu cye bakigize umusaka
barakirashe hari amahitamo y'uko ashobora kwemera ibiganiro n'Uburusiya n'ibyo byose bitaragerwaho. Yari yabyemeye ariko biza kuba nyuma y'uko Donald Trump amubuza. Aho ushaka kuza gusanga mu by'ukuri ibyishimo bya Lawrence bizagaragarira tugaruka ku byishimo bya Lawrence cyangwa se niba batari actinze wenda ntandi rarenga ashaka kuza kugira icyo avuga, ariko uze kureba biri kwishimirwa na Rwanda ntacyo mbona abandi ntacyo mbona Lawrence ari buze kuvuga kuko byaramurakaje cyane icyo yashakaga. N'abahuza bashyizweho na nama ya Sena Sadek yabaye muri Werurwe babana ko ari batanu, umwe Obasanjo aherutse i Kigali ndetse n'Kinshasa, ndetse nyuma y'izo ngendo ebyiri mu bihugu bishyamiranye afite urugendo hariya muri Togo, ariko buriya kwa Inyasimbe wasimbuye Lawrence. Biragaragara ko Lawrence afite aho ashaka kuzavugira kuko ntabwo ari proud ko aya masezerano adasinyiwe. Rega buriya icyo mbona nuko Lawrence ubundi magingo yaga ko aya masezerano yasinywe nta kibazo afite, ndetse yanabyishimiye kuko niwe watangije uyu mushinga, ahubwo ikiriho nuko ata blessing ntabwo ari kuba blessed. Yego oya Trump angana uze mbona babigarutseho muri White House bavuze bati ni intambwe y'ingenzi cyane yatangijwe na Rwanda, ntabwo bibagiwe source. ubundi babivuzeho babivuzeho naguciye mu ijambo. Ubundi apart from na Perezida Joe Lorenzo, umunyafrika wese nibyo we are celebrating kubera ko amahoro wenda agiye kuboneka, ariko however side ku rundi ruhande ariko uze kumbwira amahoro araboneka ati ibice byafashwe muri nabyo turaza kubigarukaho, ariko however side ku pan-africanist umuntu ufite pan-africanism spirit ntago ari ibyo nanone kujyaho ngo tubishimire cyane, kuko uyu munsi Afrika ifite abahanga, Afrika ifite abadiplomati bari kuri Karibure, bari kuri Karibu nko aba Obasanjo abo ngabo bara n'abasaza b'inararibonye, hari Uhuru Kenyatta aba ni abagabo mu by'ukuri bafite icyo bakoze Afrika izi, bashobora no kuba ibiganiro nk'ibi ngibi mu by'ukuri bahagarara bakabyigerera bakaba babikemura. Ariko uyu munsi tukisanga tujya kumva ikibazo by'abanyafrika. Ubundi hari umuhanga wavuze ati igihe Afrika izumva yuko yamaze kwigobotora cyangwa se yamaze kuvuga yuko igigenga neza, ni igihe African problems will be solved within Africa and by Africa. Ibibazo by'abanyafrika bizakemurirwa muri Afrika kandi bikemuwe n'abanyafrika muri rusange. Rero iyo ni indwara uyu munsi Afrika igifite. Yego nicyo ndi kuvuga rero. Urabona ko na Macron ikibazo noneho cyaragiye buriya cyari cyana, ahubwo twe twabiciraga inke hariya no kubicira iki kandi yari kubica inke byaza urukonda. Yego ibibazo byari byarabaye birebire. Sinzi niba uri kubibona, niba umuntu nka Zelensky yataka akavuga ati akagira icyo abivugaho, reaction ya Zelensky yego nta nubwo byumvikana kuba umuntu nka Macron abona biri mu mahira nakavuga ati reka nkireho, birasa nkaho bigiye kubonerwa umuti kubera ko buri wese arashaka kurema amateka ngo avugwe kuri iki kibazo ko ari cyo yagize gute yagikozeho. Macron nk'ubu ngubu yabonaga bishoboka ubwo Trump yavugiraga hariya Irahe mu Buholandi ko afite icyizere cy'uko amasezerano agiye gusinywa ejo tariki 25. Macron rero atangaza ko afite gahunda yo guhuriza hamwe Kagame na Tshisekedi, kandi wibuke ko n'ubundi bazahura nyuma y'uko aya masezerano asinywe. Birateganyijwe muri uko kwa karindwi tariki zimwe barasanze fura 25 muri icyo kintu. Nkeka ko nk'ubu Macron ushobora kujya kubona ukabona bahuje imbere y'iyo tariki, ariko naguciye buri wese arashaka credit kuri yego kuri aya masezerano sinzi no kuribona kandi namuntu ntaguciye mu ijambo. Nibyo ni ukuvuga ngo umuriro ushobora kuzazima muri Afrika ariko ukaka mu Burayi. Ntekereza ko ari nayo mpamvu Donald Trump niho bizarangira rero, usanze buri hagize nk'igihugu gihura n'ikibazo nk'iki Kongo yahoraga nacyo mu Rwanda, ntaguciye mu ijambo usange kuko bari bisanze nyine bahiye muri ibi bya Kongo n'u Rwanda, usange nabo ibibazo bizatera abanyaburayi cyangwa se ikibazo kizaba ku bihugu by'abanyaburayi bibiri, Amerika usange kugikemura Amerika bagiye kugishondanira Amerika kwisanga muri iki kibazo cya Kongo nimwe bafitiye abanyafrika. Ni inyungu sinzi Trump uriya yewe
Trump ntacyo ni mbese si yari afite umucuruzi. ubushobozi bwo kuza ayo mabuye agacukurwa kandi n'amahoro adahari Trump n'urumva ariko byibuze hari icyo atanze n'ingurane Trump hari ingurane kandi Congo n'ubundi akanyungu ibona ku mabuye y'agaciro yako ni gake n'ubundi ariko yayo ni gake babyita baravuga bati ako kanyungu tujye tukabona gake ariko byibuze dufite umubano ushingiye Trump afite abashoramari kandi ibihugu nka biriya rega ntabwo bibigira biba bishaka guhora biri ku isonga of course nibyo noneho nari nkomoje kuri iyo ngingo nibyo umuntu ushobora kuziba muri aka karere kuko Amerika ifite ubushobozi uko umuntu akira niko atakaza uwo muntu Amerika ukagira ngo ari kugufasha bisanzwe by'ubugira neza kumbe hari nyamara yagusomye mu bwonko ari binashaka kugira nk'ubu ngubu reka nkwereka ari urugabaniro runo rwa Rusizi n'urugomero rwa Rusizi ya gatatu Amerika izashyiramo umutahe ariko ndakubwiza ukuri izi ikizabikuramo kandi ni kwa kuri imihuhaho nyine reka amahoro aboneke ntacyo atwaye na yaratara ariko se ubundi kayinama ngo hari amahoro umuhoro urogosha niko bavuga magingo Trump afite abashoramari agiye kuzana muri ibi birombe by'amabuye y'agaciro hano muri Congo ntabwo yabazana hatari amahoro ntabwo ari uko abafite ni n'abakozi be sinzi ni kubyumva yego kumva ni n'abakozi be rero icyo ndi kuvuga ahangaha ubwo ndashaka ko turebera hamwe n'ibyatangajwe na Clever Gatete na ambasaderi w'u Rwanda muri Loni wakomoje ubwo nagira ngo mubaze bwana Hamada ese FDLR urayibona ku musozo FDLR cyangwa urabona ubwirinzi bw'u Rwanda bukurwaho kuko gukura ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Congo byo sinzi ndi bukubwire ngo yego kubera ko n'ubundi ruvuga ko rutagize gute rudafite ingabo kandi koko nanjye ubimbaje ntese nazi kwereka bifite possibility yuko FDLR yo gusenyuka aho bishoboka irasenyerwa muri Congo ko hari abandi banyanyagiye mu Burundi bajya mu bihumbi aho ngaho niho ruzingire icyo nicyo kibazo rero bishobora umuriro ushobora kuzima muri Congo ukataka kibiri reka nkubwire ayo masezerano intambara urabona hatarimo possibility aya masezerano ashyizweho umukono nibyo kandi byemejwe likely byamaze kwemezwa ariko igisigaye no kuyashyira mu bikorwa kuko kwemera ikizagonga Kinshasa ni FDLR yonyine kandi nicyo yasinye kandi u Rwanda narwo urebye nicyo yasinye u Rwanda narwo ruvuga niyo ntandaro y'ibibazo by'umutekano u Rwanda narwo ruvuga ko rutazakuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe FDLR igihari iba yego FDLR yagiye nyambukiranya imipaka maze kuva gukwira akarere ubu wabura abipretendinga bakajya mu bihugu bya Uganda bakareba FDLR ubu habura abipretendinga bakajya muri za Kenya bakareba hari hasigaye cyokora nuko nabonye hariho komite y'akarere ka Afurika burasirazuba n'undi yatowe igomba gukurikirana ibijyanye n'aya masezerano bivuze ngo FDLR rero buri uko byagenda kose muri Congo kuko izi saha n'ibice 23 irimo nta FDLR zihari FDLR ahantu ziherereye muri za Masisi ziri mu bice 23 itarokipa cyane ahandi bari ni mu kibira yego mu ishyamba rya Kibira kandi Kibira uyu munsi ni ishyamba ry'u Burundi yego ni n'abarundi aha rero nanone niba ari ya territory integrity igomba gusa naho ikurikizwa cyangwa se kwa kubahana kw'imipaka kubaha imipaka y'ibindi bihugu ahangaha mu gihe FDLR yakora ikosa igahungira mu Kibira noneho hakabaho kuba hagiye gukurikizwa amasezerano yo gusenya uyu mutwe bakisanga FDLR iri muri Congo tayari noneho bwa Burundi no mugiye kwita mubonera Burundi gahunda yabo ku ngamba z'ubwirinzi rero ndabizi neza ko hari ikindi kibazo cy'u Burundi n'u Rwanda kirakomeye kandi tuzaba no kuri FDLR ubundi ni naho ruzingi yego kizakomoka kuri FDLR hanyuma ariko ntabwo twabyizimbamo ngo tubivemo gusa tuzajya tubigarukaho mu makuru yacu agiye atambuka cyangwa se agiye ari imbere cyangwa se mu biganiro byacu ariko rero reka turebere hamwe noneho muri Loni buriya naho tariki 27 bari bateranye ingamba z'ubwirinzi ni kimwe mu bintu abantu benshi bari kwibaza bati se u Rwanda se rwakuraho ubwirinzi kuko niyo ngingo rwireguze iyo rushinjwe ko rufite ingabo kandi amasezerano ndaje yagize gute amaze gusinya yasinywa apati ikibazo cya FDLR kurandurwa kuba yarandurwa Kongo ikaba yabyemera bigasinywa u Rwanda narwo
Kayinamura ntaguciye mu ijambo ibyo rusabwa na Kongo byaba byageze gute byemejwe ariko se igihugu cy'u Rwanda kizakora ubwirinzi gute Kayinamura ko igihugu gikora ubwirinzi mu mipaka yacu ubundi Kayinamura icyo ugomba kwita unamenya wari uzi neza 100% yuko aya masezerano atakurikizwa mu gihe M23 ikiyoboye Nord Kivu na Sud Kivu. Ikindi kibazo rero cy'amatsiko barajya dukomoze kuri article bwarasanze fura radufasha ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'umujyi yitwa Martin Ngoga. Martin Ngoga yatangaje ko rero u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyize umukono kuri aya masezerano babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Yanashimiye kandi Amerika na Qatar ku ruhare rwabo rukomeye cyane mu gutuma impande zombi zongera kuganira no kugera ku bwumvikane. Avuga ko ari intambwe y'amahoro ije mu gihe gikomeye kandi iri gushyiraho uburyo bushya bwo gukemura amakimbirane y'igihe kirekire mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ni mu ijambo rya Ambasaderi Ngonga yavuze ko aya masezerano ngarimo ingingo zikomeye cyane. Ati ni itsinda rihoraho rero rihuriweho n'impande zombi rishinzwe gukurikirana umutekano, rikazaba rifite inshingano zo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wo kurandura umutwe w'iterabwoba wa FDLR ushinjwa kuba ugizwe n'abahoze muri ex-FAR interahamwe ndetse n'ibikorwa byo kuvana ingamba z'ubwirinzi z'umutekano w'u Rwanda rwafashe. FDLR ati ni ikibazo, ati si ikibazo cy'u Rwanda gusa, ati ni ikibazo cyemejwe n'inama y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kuva muri 2003 binyuze mu byemezo bitandukanye byayo bisaga 20, ariko kugeza ubu ngubu ibyo byemezo ntabwo byigeze bishyirwa mu bikorwa. Ambasaderi Ngoga yakomeje avuga ko ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zishingiye ku burenganzira bwo kwirwanaho no kurinda imbibi z'igihugu. Yagarutse cyane kandi kudakora neza kwa MONUSCO, burya nayo yayinenze cyane. Avuga ko ngo MONUSCO yakunze kunenga abandi aho gushyiraho ibikorwa shingiro byabo by'amahoro n'umutekano. Avuga ko rero MONUSCO ngo yanze guha agaciro ikibazo cya FDLR, ariko igatangaza cyane ibikorwa ngo by'u Rwanda. Rero ngibi byagiye bigaragaza ko MONUSCO ifite uruhande ihagazeho cyangwa nyine yijanditse muri ibi bibazo bya Kongo. Magingo yanga rero u Rwanda rwanashimiye bikomeye cyane inama iherutse guhuza intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye muri Kongo Bintou Keita, aho yaganiriye n'abayobozi ba M23. Urabyibuka? U Rwanda rero ruvuga ko ari intambwe nziza kandi izatanga icyizere cy'ubwumvikane bushya. Ambasaderi Ngoga yanakomeje avuga ko hakiri byinshi byo gukemurwa, harimo n'ibibazo bya M23. Iyo nta n'ubwirebwa n'aya masezerano, niyo mpamvu yavuze ko nari ikibazo gikomeye cyane. Iki nicyo ushaka dukomozaho. Yego. Wenda n'abantu bacu babyumve n'ibikubiye muri article yanditswe, ariko nta nubwo ari ikibazo mfite ariho gikomoka, ahubwo aragira ngo mbaze bwana Hamada mu ijambo rimwe. Gusinya amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo bisobanuye guhagarika intambara muri Burasirazuba bwa Kongo. Ubwo mbisobanura mu ijambo rimwe. Yego. Ese isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo bisobanuye guhagarara kw'imirwano mu Burasirazuba bw'igihugu cya Kongo? Ikintu namaze kubona aya masezerano nabashije wenda kunyuzamo mu article 9 yose agiye afite n'ubundi uduka tugiye dutandukanye twagiye tuvuga kuri aya masezerano. Nuko mu bikubiye muri aya masezerano hari ibigomba kureba u Rwanda nk'igihugu ubwacyo. Yego. Ubwo harimo izo ngamba z'ubwirinzi, harimo kuba basukura amasezerano y'ubucuruzi na Kongo. Yego. U Rwanda na Kongo ayo masezerano mu by'ukuri arimo abareba bo nk'ibihugu. Ariko nanone hakazamo izindi article zigenda zikomoza ku kijyanye na M23, kuko ngenda nagerageje gucishamo amaso. Harimo ingingo zijyanye n'uko iyi M23 nibamara kubona nyine amasezerano yo gushyirwa mu bikorwa, nibigera ku ngingo yo kugira no kwambura imitwe yose yitwaje intwaro iri muri Nord Kivu, imitwe idashingiye kuri leta. Kandi M23 nayo iri muri iyi mitwe. Ikindi harimo ingingo ivuga yuko abayobozi yaba b'imitwe ndetse n'abasirikare batigeze bijandika mu byaha
mpuzamahanga cyangwa se ibyaha bihanwa n'umuryango mpuzamahanga, yego, bo bashobora kuzaba recruited mu gisirikare. Ariko nanone nkibaza, ubundi se u Rwanda rwajya gusinya ari amasezerano na Congo, yego, mu by'ukuri hatarabayeho kumva yuko Congo igomba kuba yaganira na M23 ngo bumve neza niba koko M23 izakurikiza ayo masezerano azaba yavuye hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Congo. Bivuze ngo ku rundi ruhande yego, hashobora kuba hari ubwumvikane hagati ya M23, cyane ko wumvise nubwo muri Washington harimo harabera amasezerano, M23 nayo iri hehe? Iri muri Qatar. gusa Rero aya masezerano wibuke ko nta ntumwa za M23 zikiri i Doha, kubera ko kandi impamvu zavuye kubagaho nuko hari ibitaragendaga neza mu biganiro. Magingo ngaya ngoga icyo wenda yagarukaga ari cyo mwanashingiragaho, yavuga ko aravuga ko icyizere cy'amahoro nibyo cyashyizweho umukono kandi bishobora kuba bizatanga umusaruro, ariko avuga ko bitizewe neza kuko hari kugaragara ubwitange n'ubufatanye buke mu gukemura iki kibazo. Cyane cyane yagarutse ku kibazo cya M23, mvuga wenda ko ngo hatagize hagaragaramo ubwitange ndetse n'amahoro, kuko niba koko bavuga ko imirwano ikwiye guhagarara mu burasirazuba bwa Congo, bagafata u Rwanda na Congo bakabihuza, kandi u Rwanda rufite ibibazo rufitanye na Congo, ndetse na M23 ifite ibibazo ifitanye n'ubutegetsi bwa Kisa. Nicyo ari kuvuga, ubu ngubu imirwano ihagaze, kandi u Rwanda ari rwo rushinjwa kuba rufasha M23. Byaba bisobanuye ko deja byari u Rwanda rwari ruhanganye na Congo. Ubibonesha amaso nicyo wahita ugira uvuga. Imirwano rero yakomeje, imirwano iracyari, turaje tuyinjiramo. Gusa turagira ngo turebere hamwe ku bafatanyabikorwa ba FARDC batsinzwe bagataha uruhongohongo, abatashye ari imirambo, abatashye ari casualty, ubwo harimo za SADC. Ubwo reka tunakomoze kuri iyi ngingo ivuga ko mu by'ukuri icyiciro cya nyuma cy'ingabo z'umuryango wa SADC wari worohejwe kurwanya umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Congo kuri gatandatu cyatashye giciye mu Rwanda. Ubwo ni icyiciro cya kangahe bwaratsanze? Ni icya kane. Ni icya nyuma ariko se ni icya magingo ni icyiciro bashize ariko ni icya gatanu mu kampu yabo hasigaye bibiri, icya gatanu ibiporoporo by'ibibiriti, ni icya gatanu kugeza ubu ngubu. Amakuru hari nuko izi ngabo za SADC zari za nyuma zari zisigaye hano mu burasirazuba bwa Congo, abagera kuri 500, ariko hakaba bavugwa ko hari n'abandi ngo bakiri mu mashyamba baburiwe irengero bo bareke. Hatashye abagaragara bariya baburiwe irengero, bivugwa ko buriya yari intention. Ngo hari icyitwaga bimazamusi kibemerewe ngo babanze kuko baturukanye intwaro, utoroka na sabasaba, cyane ko aba bagabo mbunda ntijya mu mufuka, baje bazi ko baje gutoragura mu deja. Ubu ngubu SADC abarenga 3700 nibo bamaze kuvana uburasirazuba bwa Congo. Icyiciro cya nyuma cyatashye ku munsi w'ejo cyari kigizwe n'abari na 576 nibo batashye mu gitondo cyo ku munsi w'ejo. Biravugwa ko hari aba FDLR ngo bemereye SADC ko hagize abatoroka, hari inzira babereka zibageza mu bice bya Uvira. Urumva batoroka n'iki? Intwaro. Biravugwa ko hari amahelikopter 3 muri Werurwe yavuye i Pretoria araza yororukira hano i Bujumbura. Ngo hari ikigo kiri hafi aho cya gisirikare, niho bacubiriye na n'ubu ntawamenye irengero ryabo. Urumva? Biravugwa ko ejo bundi umuntu wa Bisi Jacob umugabo mukuru w'ingabo za South Africa SANDF yavuze ko ngo bishobotse rwose bahamagawe bahagaruka biteguye. Urumva? Rese bishushanya ya makuru amaze iminsi avugwa kari ukuri koko South Africa yaba ifite umugambi wo gufasha Congo kurwanya M23 bitanyuze mu muryango wa SADC. Aba basirikare rero barenga mu 100 barimo abatanzaniya babuze bakaburana na bira bisabasaba. Biravuga ko bari ku mugambi, ndetse kandi umugambi wabo baracyakomeye, bashaka ko bakomeza umugambi. N'ubu mu batashye ntago abo ngabo bari barabuze barimo, kandi ntibagaragaye nyine ngo bakaba bari kuri mission se ibihugu byabo uko kuvuga ko babizi. Yego, nibyo biri kuvugwa, bari mu buryo bwa reconnaissance. Yego, nibyo biri kuvugwa rwose. Sinzi niba ari ukuri, gusa ibizaho turahangaha.
njyewe uko mbibona yego ukurikije uburyo aba basirikare bastrugglingiye muri Congo, yego noneho n'uburyo diplomasi z'ibihugu zirimo ziragenda zikomezwa. South Africa wabonye ngira ngo ubwo Perezida Paul Kagame yahuraga na Perezida Cyril Ramaphosa, iriya nama ni iyihe sinzi, ntabwo ndi kwibuka inama baherutse guhuriramo, ndetse Ramaphosa anabwira His Excellency yuko abantu benshi bakabaye bazi ko bari buhure umuriro ukaka. Ego ni inama ibaye vuba aha ngaha mu ibaye kungu nyine ukayitigese ni bukungu, ni yabereye no ku mugabane wa Afurika. Yego wareba ukabona uburyo diplomasi z'ibihugu byombi, nimwe bavuga ngo muri politike nta mwanzi uhoraho. Yego wareba ukabona uburyo iyi ntambara ya Congo mu by'ukuri yabaye nkaho ikebura ibihugu byinshi bya Afurika yuko hari byinshi byo gukorwa, especially gukomeza diplomasi. Ukahita ubona yuko ntago bikwiye yuko ibindi bihugu bishobora kugira special agreement cyangwa se amasezerano yihariye kugira ngo bagaruke muri Congo, kubera yuko Congo ubwayo yamaze ahantu Amerika yamaze gutera amata ko ubwo uraza kupozinga inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego ntabwo biza kubuhira rero, ntabwo byakunda. Yes, ubwo rero SADC bo bashize kuko Afurika y'Epfo niyo yari ifitemo benshi, tukiti cy'umutwe barenga ibihumbi 23 cyabaye icy'umutwe bagitsindwa ubundi cyane erega n'u Rwanda narwo rugomba guhabwa credit, kuko inkomyi zari zisa naho ziri ku mbibi z'u Rwanda zamaze kuvaho. Ubu u Rwanda rwakicara rukavuga ruti Congo n'abanzi n'abafatanyabikorwa bayo bafitiye umugambi mubi ku Rwanda barinze bataha ntacyo bakoze. Imirwano rero yo nayo yakomeje muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo imirwano yabaye yasize M23 ifashe uduce. Ese n'akaye gace kafashwe n'izi ntare za Saramba. Magingo yangaya Nahema gukukumba uduce. Magingo yangaya ni imirwano n'ubundi. M23 yongeye gufata ibice kandi bikomeye hano muri Kivu y'Amajyepfo, kuko yari ihanganye n'abarwanyi ba FDLR ndetse n'abazalendo muri ibi bice byo muri Kivu y'Epfo. Havugwaga imirwano ikomeye kuko yasaga nkaho yubuye, kuko hari hamaze iminsi hari agahenge muri utu duce, aho M23 yari ihanganyemo bikomeye cyane n'abazalendo. Urumva rero magingo yangaya ni muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Epfo. Amakuru rero aravuga ko imirwano yabaye ku gicamunsi cyo kuwa gatandatu tariki 28/2025, aho amakuru agaragaza ko yatangiriye ahitwa Kaniola. Aha Kaniola ngo umuriro watse nahitwa ngo ndetse birangira n'umutwe wa M23 uhigaruriye, kuko amakuru aravuga ko M23 nyuma yo gufata aka gace ka Kaniola yaje no gufata utundi duce duherereye hafi aho ngaho. Ifatwa rero ry'utu duce ryabaye nyuma y'imirwano ikaze yahuzaga impande zombi. Gusa ni imirwano yaje kwigira imbere mu tundi duce duherereye mu nkengero za Kaniola nkahitwa Chihambe Kanchinda yego na Buhale. Amakuru aravuga ko utwo duce twose twaguye mu maboko ya M23 tubarizwa mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyi mirwano kandi iyi mirwano kandi yanatumye haba guhunga kudasanzwe ko abaturage batuye muri utu duce. Biranavugwa ko rero bahungiraga mu bice bitekanye no mu bihuru. Uyu mutwe wa M23 rero ukomeje kwagura ibirindiro byabo, mu gihe no mu minsi ishize wafashe imijyi minini muri teritwari ya Walungu. Iyi mijyi rero irimo Kaziba, Ruhinja ndetse n'ibindi bice basanzwe bagenzura muri teritwari ya Mwenga. Yego naho ni imirwano ikomeje rero kugeza ubu ngubu, mu gihe ku munsi w'ejo havugwaga amakuru y'uko ibiganiro byabaye. Ibiganiro byabaye n'iyi mirwano bivuze iki? Nicyo twagarukagaho. M23 nagiribwa n'ibi biganiro. Ahangaha urabona ko iki ni ikimenyetso cy'uko ntabwo ibintu bireba, ahubwo ngende kubona ko uruzinduko ntabwo bireba kuko nirimo. Kandi niba wabibonye, niba wasomye ziriya article 9 zirimo, ni ingingo ngira ngo ya 7 niyo igaruka ku bijyanye n'amasezerano gukurikizwa n'imitwe itegamiwe kuri. Nabonye hari n'abahuje uruzinduko rwa Sultan Makenga muri ibi bice Kivu, ariko Makenga we yari hafi ya za Masisi Karehe. Ni muri Karehe yego. Hano za Nyabibwe. Yego.
ni muri ibyo bice kuko yaragiye kureba umuhanda uri kubaka uhuza Kivu y'Epfo n'iya ruguru. Yego. Urumva ni muri Nese uko ubizi yaragarutse muri Kivu y'Amajyaruguru. ntabwo byatangajwe. Biravuga ko agiye gutegura ama operation ya Uvira. Yego. Akayategurira hafi ya. Kandi n'ahandi Walungu. Nabyo biravuga. N'ahandi Walungu byatangirira muri utu duce. Kuko ntago nibaza ko Makenga ari we ukwiye gusura ibikorwa remezo. Kurikije uburyo M23 ifite buri umwe, buri kintu cyose ifite buri umwe ugishinzwe kandi ugifitiye ubushobozi. Yego. Rero kumva ngo Makenga nyine byateye abantu urujijo kuko yaragaragaye ari kumwe na Brigadier General Bernard ndetse na Wiringoma. Yego. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo kandi amakuru ariyo ni menshi. Abanyamurenge, abafurero bose bagiranye ibiganiro biganisha ku mahoro. Urumva ni mu gace kamwe ko mu Bibogobogo kabereyemo ibiganiro by'imishyikirano hagati y'Abanyamurenge, abapfurero, abanyendu n'ababembe. Ni imishyikirano rero yabaye ku wa gatanu tariki 27 aho yari iyobowe n'ishyirahamwe rya Ubweyafi rikora ibikorwa bitandukanye birimo n'uburezi mu misozi ya Fizi n'ahandi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri icyo gice cya Bibogobogo agaragaza neza ko iyo mishyikirano yabereye ahitwa Tujenge na hatuwe n'abo mu bwoko bw'abapfurero. Iyi mishyikirano kandi yitabiriwe n'abashefu b'Abanyamurenge baturutse mu duce dutandukanye twaha mu Bibogobogo nka Kabara ndetse n'ahandi yitabiriwe kandi n'abapfurero bavuye Igafungwe, ababembe bavuye Ibaraka na Kirora n'ahitwa Marera. Ubundi kandi ibi biganiro byitewe n'inzego z'umutekano zirimo abapolisi n'abasirikare, ahanini rero baganiriye ku mutekano w'icyagarura ubwumvikane hagati y'amoko aturiye aka karere. Bumvikana kuzongera guhura umunsi ababifite mu nshingano bazamenyesha impande zirebwa n'icyo kibazo. Si ubwa mbere rero imishyikirano iba muri ibi bice ku moko ahaturiye, ariko kugera ku byumvikanyweho n'impande zose bikaba ibindi. Amaherezo rero bikarangira ibitero bya Wazalendo byongeye kugabwa ku Banyamurenge. Mu mwaka ushize nabwo ibyo biganiro byarakozwe hagati no mu mpera zawo. Ibyo rero ntibyatumye mu by'ukuri ibitero bitagabwa ku Banyamurenge. Mu kwezi kwa 12 k'uwo mwaka ibi bitero byongeye kugabwaho kandi mu kwezi kwa 3 uyu mwaka wa 2025. Iyi mishyikirano rero inakozwe mu gihe abo mu mutwe w'Abazalendo bari baherutse gutuma ku Banyamurenge ko bari gutegura kugaba ibitero karabutaka iwabo mu Bibogobogo. Ubwo butumwa rero babuhawe ku wa 5 w'icyumweru gishize, nyamara ku rundi ruhande ibiganiro bishobora gutuma amahoro arambye abasha kugerwaho nubwo bitizewe na bose. Ubwo rero urumva ko ibiganiro byahuje abo muri iyi mitwe. Urumva aya moko ni abafurero, abanyendu, Abanyamurenge n'ababembe. Kandi hakavugwa imirwano noneho ku rundi ruhande yabaye mu bice by'ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi. Yego. Ariko bivuga ko abamayimayi biroze bishambuke barasanye bikomeye. habaye kurasana gukaze kuko bagingo ngaya abarwanyi bava mu bwoko bw'abafurero bafite itsinda rizwi nka biroze bishambuke basubiranyemo bararasana nyuma yo kwica umukobwa mwene wabo wa Colonel Ngomanzito n'umuyobozi mukuru w'aba barwanyi bo muri biroze bishambuke muri teritwari ya Fizi. Amakuru rero avuga ko kugeza ubu ngubu abaturage baherereye ahitwa Rugezi na hafi y'ahitwa Kasiro, aho biroze bishambuke yasubiranyemo yica irashe umukobwa mwene wabo wa Colonel Ngomanzito, bica kandi n'umukomanda muto wo muri uyu mutwe wa biroze bishambuke. Nk'uko bivugwa rero magingo ngaya uyu kwica uyu mukobwa wo mu bafurero ufitanye isano rya hafi na Colonel Ngomanzito bakanica n'umukomando uyoboye iyi batayo y'Abazalendo. Ibi byabereye ahitwa Gasiro kuko nyuma magingo ngaya haravugwa ko uyu mukobwa w'uyu mukomando ngo bamuhoye ubusa. Amakuru akomeza avuga ko rero isubiranamo ryakomotse ku byo Abazalendo bari bahugije cyangwa ngo bageze mu isoko, ahantu hitwa mu isoko, ubwo ni guhaha niko navuga. Rero basanga
bamwe mu baturage barahari, noneho biza kurangira ahitwa Kasiro, ndetse amakuru aravuga ko ngo aha nyine iri soko rituye ahitwa Kasiro n'ubundi. Rero habayeho gusubiranamo kugeza ubwo abaturage benshi batazwi umubare baguye muri ibi bitero, ndetse amakuru aravuga ko intandaro yo gusubiranamo ryaturutse kutumvikana kw'iyi mitwe. Ni amakuru avuga ko kugeza ubu ngubu uyu mukobwa magingo anga iraswa rye ryateye urujijo, kuko bikomeje kugenda bigarukwaho na benshi, kuko yari umwe mu bakomando, ni umukobwa w'umukomando, kandi Ngoma Nzito ni umwe mu bantu bakomeye cyane, niyo mpamvu byateje ikibazo gikomeye cyane uku kurasana kandi hagati y'abarwanyi. Byanatumye rero kugeza ku isaha 10:30 z'umugoroba aribwo imirwano yasaga nkaho iri gucogora. Kimwe cyo ntiharamenyekana iby'iyi mirwano yangije, gusa uku kurasana kwabereye n'ahitwa Gitumba, ariko nk'uko bikomeza byemezwa urusaku ngo rw'imbunda zemereye cyane n'izoroheje nizo zumvikanaga muri ibi bice mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hagati aho rero amakuru arakomeza avuga ko imirwano ishobora kongera gukomeza, kuko ababiroze bishambuke nyuma yo gusubiranamo. Birashoboka ko ngo baba bari no gutegura ibitero bagiye kugaba kuri uyu mutwe wa M23 na twirwanaho ahitwa Rugezi, ndetse hari n'amakuru avuga ko hari ibitero baheruka kugaba kuri uyu mutwe mu ntangiriro z'iki cyumweru gishize. Ni ibitero kandi byasize basubijwe inyuma nanone. Hagati aho rero urumva tuba tukomeza kugenda tugakurikirana aya makuru. Yego, muri agira intabaza mu Rugezi iminsi 2 kufata 27 baravuga ko ngo biboneye abazalendo, urumva hari muri Fizi, birumvikana biboneye abazalendo, urumva ngo bazindutse bagaragara ku dusozi twaho ngaho, urumva bavuga ko abazalendo bari gucaracara ku marango, yego, ngo bari kuri leta za mushikashika, urumva abaturage banga rero ngo ntago bazi gahunda z'aba bazalendo kandi ntago ari nziza nyine, urumva bafite ubwoba birumvikana, kandi kuko ibice bikomeje kurangwa umutekano muke. Uzi ko abazalendo none basigaye bagira gutya bagakanga abaturage bati turategura ko bagaba ibitero umunsi runaka. Irubero tubwira abasirikare ba 45 bakurikiranyweho ibyaha birimo no gusambanya abana bato. Urukiko rwa gisirikare rwa Butembo mu murwa mukuru wa Rubero mu ntara Kivu ya ruguru bari kuburanisha abantu 92 barimo abasirikare 45 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bari gushinjwa ibyaha birimo gufata abana ku ngufu. Nk'uko byasobanuwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare, burashinja ibindi byaha bikomeye aba basirikare, harimo no gushimuta abana bato, kubambura ndetse bakoresheje imbaraga. Ibi rero byakorewe no muri teritwari ya Rubero n'ubundi hagati ya 2021 na 2024, bikorerwa abantu 93 barimo abana 45 bafite imyaka iri hagati ya 17. Bamwe bakorewe ibi byaha mu buryo bukomeye. Izi rero manza ziri kuburanishirizwa ahantu hatandukanye hakomeye cyane hakorewe ibyaha. Izi manza rero zishingiye ngo ku mahoro ndetse n'ibindi bitandukanye. Magingo yangaya rero ahakorewe ibyaha, bakorewe ibyaha bahise bashyikirizwa rero urukiko kugira ngo rubaburanishe. Izi manza zatangiyeho muri 2026 kamena 2025, biteganyijwe ko zizamara iminsi 10, kandi abazahamywa n'ibi byaha bakazakatirwa ibihano bigera ku gifungo cya burundu. Twavugaga ku nama y'amoko hariya muri Kivu y'Amajyepfo, ariko noneho habaye n'indi nama noneho y'imitwe yitwaje intwaro hariya muri Ituri yanasinya amasezerano yo guhagarika imirwano. Niba koko baza kwishyira mu bikorwa yaba ari inkuru biragoye, kuko Nikodeko ndetse n'imitwe yitwaje intwaro myinshi ikorera mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Kongo kuri 27 yagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano n'ubugizi bwa nabi. Ayo masezerano yasinywe nyuma y'ibiganiro bimaze iminsi 5 bihuza abahagarariye imitwe muri teritwari ya Aro, byanitabiriwe
kandi n'abashinzwe umutekano, abahagarariye sosiyete sivile, abayobozi b'amoko ndetse n'aba gakondo. FPIC, Tekni ya Tuna ndetse na Codeco nibyo byagiranye amasezerano ya Mapi Auto Defense Zaire, byitabiriye kandi ibiganiro, ariko kandi byanze gusinya nyuma y'aho Codeco yishe abaturage 11 muri teritwari ya Jugu mu gitondo cya 27 Kamena. Iyi mitwe yombi rero yemeranyije ko mu rwego rwo kugaragaza ubushake bwo kubahiriza ariya masezerano, abana bari barinjijwemo bahita barekurwa, kandi ko rwose abarwanyi bayo batazongera kugendana intwaro. Yaciye amarenga ariko ko mu gihe bizaba ngombwa abarwanyi bayo bazongera bagafata intwaro kugira ngo barwanire igihugu, kuko ngo bazahora biteguye kwitaba mu gihe bahamagarwa. Yitwa Colonel Kayina. Twihuta cyane, uyu nguyu amakuru akomeje gucicikana mu ntara y'Ituri n'ubundi, ubwo ntituvuyeyo kuko ubwo tugomba gutera ibintu twica inyoni ebyiri. Ahubwo ko Colonel Kayina Innocent wari umaze igihe ashinze umutwe witwa ngo ni Force Nationale pour la Libération du Congo FNLC, ngo yaba afungiye mu gihugu cya Uganda. Yego, ni amakuru atugeraho avuga ko hashize iminsi Colonel Kayina aburiwe irengero nyuma y'ibyavuzwe ko yahamijwe n'urukiko rwa gisirikare rwa Uganda. Ariko General Muhoozi Kainerugaba nyuma yo kuva mu rugendo yakoreye i Kinshasa akanabonana na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, rwasize igisirikare cya Uganda UPDF kigiranye amasezerano hagati ya FARDC ndetse na UPDF. Imboni yacu rero mu ntara ya Ituri iratubwira ko kugeza ubu ngubu ababa hafi ya Colonel Kayina bemeza aya makuru, bavuga ko rero kabisa batamuheruka, ko kuri tariki ya 24 Kamena 2025 ati afande twamuburiye irengero. Ahaheruka ku ya 24 n'ubundi ati nibwo duherukanye, atubwira ko yagezeyo. Kuva rero Kayina yagera muri Uganda ntawe urongera kumenya amakuru ye, gusa amakuru aravuga ko afunze. Mu mpera za Werurwe uyu mwaka nibwo Colonel Kayina yashinze umutwe wa CNRC mu rwego rwo gushyira iherezo ku myitwarire y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu byo Colonel Kayina n'umutwe we banenga Kinshasa harimo ruswa, ikene wabo, kugura abishaka, kwiyegereza, gutunga intwaro ndetse no guta muri yombi abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, itotezwa ndetse n'amacakubiri. Rumva ibi nibyo rero Colonel Kayina agenda avuga ko n'ubundi, ariko ntabwo ari iyo nkuru gusa iri muri Uganda. Reka tubabwire ko ni umunyarwanda witwa Manizabayo Dieudonné afungiye i Kabare muri Uganda, akekwaho kwiba imbunda umurinzi wa kimwe mu bigo bicunga umutekano byigenga. Manizabayo wari usanzwe akorera ubucuruzi mu mujyi wa Kabare. Ubutabera bwa Uganda bumukurikiranyaho icyaha cy'ubujura gihanwa n'ingingo ya 237 igika cyayo cya mbere n'iya 244 z'amategeko ahana ibyaha muri Uganda. Kuwa gatanu tariki 27 Kamena yari yitabye umucamanza Julius Mutabazi, ariko urubanza rwe rwimurirwa ku ya mbere Nyakanga kubera ko umushinjacyaha wagombaga kumushinja atabonetse. Ubwo rero mu kirego ubushinjacyaha bwashyikirije urukiko bwashinje Manizabayo y'imyaka 34 y'amavuko kwiba imbunda ifite nimero UG-PSO-5642110028-1520 ndetse n'amasasu abiri, byose bifite agaciro k'amashiringi ya Uganda miliyoni 3,200,000, no kuvuga harenga miliyoni 1,270,000. Imbunda ashinjwa kwiba ni iya sosiyete icunga umutekano ya Ruhama Vetera Security Company, akaba yarabikoze ku ya 10 Mata 2025.